Thutha wa muini wa nyimbo cia kigoco Sammy Boy uria winite rwimbo rwa no iratu gukorwo agitumikira kioho kia maisha Njeraini ya Naivasha maximum prison, riu ena gitumi kia gukena thutha wa cira wa kigocokio riko na kioho giake kanyihio nginya miaka 17. Sammy Boy ohirwo thutha wa gukuruhanio na wici wa kuhuthira kia hinya niguo robbery with violence. Igoti riranyihirie kioho giake nginya miaka 40 na njera iramwehereria miaka 20 ni utungata uria akoretwo naguo njera na aracoka aroherwo miaka 3. Ndeto ino ithuritio ni mumemerekia wa Inooro TV niwe Simon Kibe. Akenya mwena comment section makorirwo makiandika ũũ, hena Karangu Muraya akauga Ngai ni mwega, hena Mwasti akauga may God take control on his favor, hena ambitious Alice mwene Naivasha original page akauga ni kurekio ni arekio tondu tikuraga, hena John Waduta akauga it's a better outcome. Guku kwa mwangi wa mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene ukoge subscribe thede wa YouTube channel eno.